Mi smo u kabinetu predsjednika Srbije pokušali da dobijemo tu zvaničnu informaciju, odnosno zvaničnu potvrdu da se ova poseta odlaže. Nismo je do ovog momenta dobili, dakle raspolažemo i dalje samo nezvaničnim informacijama po kojima do posete Tomislava Nikolića Sarajevu sutra neće doći. Trebalo da to bude prva poseta predsjednika Srbije Sarajevu od trenutka kada je on zvanično i predsjednik Srbije. Međutim, upravo ta formulacija zbog koje se cijela ova poseta odlaže, povoljniji politički trenutak je dakle razlog. I kada govorimo o tom zapravo osjetljivom političkom trenutku u kome smo sada, govorimo upravo o momentu hapšenja Nasera Orića kao i glavnoj temi regiona, a to je rezolucija o Srebrenici u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, a sve to pred obeležavanje 20-godišnjice zločina u Srebrenici. Dakle, ocenjeno je sve to kao osjetljiv politički trenutak, traži se povoljniji i vrlo interesantno je kako državni vrh Srbije komentariše, odnosno izbegava da komentariše te teme, tako da su vrlo šturi na bilo koju od ovih tema kada se pitaju, vrlo izbegavaju da o tome i govore.